Kining mga requirement sa atong pagsunod ni Kristo, mga igsoon, gipuy-an na sad ni Kristo. Mao nang nahimo siyang balaan o halangdon. Nahimo man siyang tinuod nga tao o tinuod nga Dios. Mamatod pa sa atong unang pagbasa, iya yung gihukas ang iyang pagka-Dios. Nahimo gid siyang tinuod nga tao aron tudloan ta unsaon aron mahimo tang tinuod nga tao. Lingiyay mong tupad na tinuod kang tao. Sige, lingiya ba? Ina tinuod jud ka nga tao. Og di ganita maliwat sa gipuy-an ni Hesus, dili ta tinuod nga tao. Tanaw ha, unsa may una niyang gihimo. Bisan siya Dios, matud pa diri, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Sa ato pa dinhi sa kalibutan, wa gid siya magpaka-Dios. Wa siya magbuot-buot og himog desisyon nga siya ra gyoy magbuot. Nilingay mong tupad, ing nakanang color sa imong buhok, kinsay nagbuot ana. Kanang kurtis imong kilay, kinsay gabuot ana. Kanang color sa imong naong, kanang imong ngabil, kinsay gabuot ana. Kanang imong pagkural sa imong balay, kinsay gabuot. Kanang giparkingan sa imong sakyanan, kinsay nagbuot. Kanang imong gikapuyo sa imong kinabuhi karon, kinsay gabuot. Sa imong gender, kinsay gabuot. Ana, i-check. Kay kung magbuot-buot na ta, nakigtupong na ta sa Dios. Og si Jesus wa na niya buhata. Kay nga naman, tao man siya, di man siya Dios. Kita tao man ta, di man ta Dios. Ayaw pakigtupong sa Dios. Ikaduha, iyang gibiyaan og sa pagkahimo niyang tao, sa iyang kabubuton, gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Mipili siya sa kinaiya sa sulugoon. Di ba mao man sa nay kinaiya ni Mama Mary? Iya sang gipili nga mahimo siyang sulugoon. Ngilingian na sa imong tupad. Ingna musugot kang akong himuong sulugoon. Ingna ba ingna musugot ka nga ako kang sugoon? Ingna, muna, musugo ta dinhi nga, bantay ang pultahan, di mamubantay. Musugo ta nga, lingkod yun mo, dool sa atubangan, dili mo lingkod. Musugo ta, ay mo pagdag-iro dinhi, magdagyog iro. Di ba? Naiisugo diha sa atong balaod, ayaw parkingi ang public road, parkingan yun, anha pa magwasing. Naisugo nga ayaw pasagdi ang mga iro nga maglakaw-lakaw sa daan, magladlad na ginusdaan, pila nakabuk na nga bali diha nga nagdaag motor, kay nga dagma tungod anang nga crash, tungod anang iro. Hazard kay na, pila kabuk mga bata ang napaakan ana, kay gidua-duaan sa bata, nasakitan, gisikmat. Klaro man na kayo, balaod. Labaw na nang gisugo ni Jesus nga ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Magtigom yod, mangawat pa. Magkorupsyon pa. Dili ra ba bilyon lang, trilyon na karon. Ngano man na? Nagpaka-Dios. Dili na magpakasulugoon. So kung mahimo ditang tinuod nga tao, kinahanglan una, dili ta makigtupong sa Dios, hinunoa magpakasulugoon ta sa Dios. Nya unsa may iyang pagkasulugoon? Masinugtanon nga sulugoon. Dili supakiro. No. Kinsang asawaha dinhi nga wa gyud magsupak-supak sa bana, sukad mo na minyo, taas ang kamot. Si Maria wa gyud nagsupak-supak ni San Jose. Sukad sila na minyo, si Maria, musunod ra gyud ug unsay isulti ni San Jose. Gipukaw gud siyang Jose tungang gabi, Maria bangon,
dadon taning bata bakwitas Ehipto. Ngano man Jose, nagdamgo ko, giingnan ko sa anghel nga pabakwiton tas Ehipto. Wa gyud mingos Maria, uy nabuang ka, damgo ra na Jose oy. Paghuwat kag makamata ta ugma, basig gidaman ra ka diha. Wa, ditso sa dayog lakaw si Maria, kuyog ni Jose, baktas anang tungang gabi eh. Kamo kang mga asawa, pukaon mo sa inyong bana. Day, pukaw ko sa anghel. Pagtuon ko no ko sa akong kabit niya, dadon ti ka. Mo kuyog mo. Ha? Kay haron ko no mo magkausa mo nga di na mo mag-away. Asa man, mo kuyog mo mga asawa. Nawa di ba nakigtupong na mos Ginoo? Unsa man day gustos Ginoo? Love your enemies. Sa to pagipukaw tong bana aron magkauli ng iyong maayong kabubuton, nya ikaw dili ka. Nagpakaginoo na ka, wa na ka magmasinugtanon. Sakit baya ang pagsunod? Mo nang gisumpayan gidiri nga si Kristo nagmasinugtanon isip sulugoon hangtod sa kamatayon, ang kamatayon niya sa cross. So kini day nga atong tinuod nga pagkatao mga igsuon, masinugtanon gid tas Ginoo hangtod Dios kamatayon. Oy, kusog kay tamulikay sa kamatayon, simbako day ana. Mo nang tungod sa atong paglikay sa kamatayon, sigig yung pangilad, sigig pangawat na kana ato dihang mga leader sa atong karong politika. Siging pangawat aron lang yun dili malikay sa kamatayon, dili mamatay ang ilang unsa kadiha ilang mga posisyon, dili mamatay ang ilang pagkakwartahan o dili mamatay ang ilang lawas. Tanawa karon siging kamatay. Kay matud pa ni Kristo, kinsa tong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Kawad-an? Tinuod yun. Nangamatay na sila karon. Matud pa adtong usa ka celebrity, ang akong wish karong akong birthday, mamatay ang tanang korap. Na-appeal ra ba ko sa placard anang korap ra ba? Masunod sa tagkamatay ani. Pero bahala nag mga matay ta basta dili lang kurakot. Bahala nag mga matay ta basta sama ni Kristo nagsunod sa kamatuoran, dili mga bakakon. Di ba? Ilingay mong tupad. Ning na okay ra kag mamatay ka karong gabi eh. Sige, ingna. Mubalibad gani na may nagpakaginoo na siya kaugalingong schedule. Naghimo na siya iyang kaugalingong agenda siyang kinabuhi. Murag yug siya tag-iyas kinabuhi. Hilas kay tastanan. Muna usbo na nato magpakahimo na tang taong matuod. Unya sa dihang nahimo si Kristong taong matuod hangtod sa kamatayon, nindot kay pagkasulti ni San Pablo. Tungod ni ini, tanawa mao na ni. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busang mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta, o ilawom sa yuta. Kana di ang atong gitawag og greatness. Dili din na makuha pinaagi og kwarta, pinaagi og achievements, pinaagi og posisyon sa katilingban. Makuha din na sa atong pagpaubos, pagpakasulugoon, o pagpakamatay sa sugo sa Ginoo. Mao na si Mama Mary, gitagaan kog taas kayong ngalan. Unsa man? Rayna sa langit o sa yuta. Kataas ang ngalana. Si San Jose, unsa man sad siya? Magbalantay, protector sa simbahan. Taasan ang kuana, taas magani posisyon ingnon kang head kas barangay tanod. Ang say tawag anang head sa barangay tanod? Hippie. Ang hippie di ay.
Hipis barangay. Oh. Mura man gani ma-proud sila ana. Taas man gani paminaon nga ikaw mo'y presidente sa Kupradiya. Taas-taas man gani ang pagtan-aw sa tao ingnon kang ikay head sa parokya, parish priest ka. Labaw nagyog ingnon ka, obispo ka. Sus, proud kayo eh. Labi nagyog butangan pa yung lain, cardinal ka. Sus. Unsa na kag mahimo kang ika mo ay protector sa tibuok simbahan, sa simbahan sa langit o sa simbahan sa yuta. Si San Jose mo na iyang role. Nga naman, si San Jose sad nagpaubos, nagpakasulugoon hangtod sa kamatayon. Sakit-sakit biya sa tong iyang role, nagihimo siyang bana sa babaeng mabdos ng daan. Nahimo siyang amahan sa dili niya anak. No? Kinsang lakiha dinhi nga mosugot nga papangasawon mo babae nga mabdos ng daan. Taas sa kamot. Mo'y ayo. Mao na mga igsuon dinhi sa atong parokya doon natay gipang higayon dinhing mga pamaagi sa panindot, pagpahapsay sa atong pagsimba. Kung ato ning sundon uban sa pagpaubos, bisag usahay inconvenient ba? Sama nang maingon ta kung naa kay bata, isud gyud dinhi sa simbahan. Inig-abot ninyo, sud gyud simbahan. Unya kung magsiaw-siaw o magsigig hilak, magsigi og syagit-syagit, igawas na sad sa simbahan. Kapoy ba na? Pero dako kay nag-ikatabang aron mahimo tang mapaubsanon. Kana bang ang atong hunahuna naa sa atong katilingban? Sakit man tingali og lisod himuon sa mga congressmen, senador o uban pang mga naa sa atong pangagamhanan nga ang ilang pagpangawat sa atong kwartas nasod ilang itug-an ug ang kunon ang ilang sala. Sakit baya tingali gina. Uwaw, pero ilan ang buhaton, mapasidunggan gid sila. Di ba? Kung ilan lang gid ang buhaton ba, tawgon sila og hero. Gibuhat ng San Pablo, giangko ni San Pablo nga dili ko angayan nga tawag og apostol ni Kristo kay salbahis kay kusuna. Akong gilutos ang nagsunod ni Kristo. Iya pa yung gisaysay giunsa niya paglutos. Pero sa iyang pag-angkon nga di siya mauwaw, nahimo siyang equal ni San Pedro. Gitawag sila the two pillars of our faith. Munang doon na sila pista nga silang duha. Pista ni San Pedro o ni San Pablo. Oh, kanindot no? Anong mura mamog ng aluya? Di gid mo musunod, sugot nga mamatay. Okay, last na lang lingi. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na karong tuiga. Sige na, sabat na ko ba na karong tuiga. Din ajud ko mo reklamo. Oh, ana ha? Butang gina sa nahon ha? Din ajud mo reklamo. Di na ka mo reklamo sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong, sa imong tupad, sa imong kuyog, sa imong mga gibati. Ana ha? Way reklamuhay. I-offer ang tanan sa Ginoo. Isipon nato nga kining tanan pagbuot sa Ginoo. Ug angay natong dawaton kay tinuod tang tao, tinuod tang anak sa Dios.